Elena Benson Puthego me re gasa ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone mar ditibulehela ka dithogo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a tlotse a buitse mafaratlhatlha a motlakase kwa Rasisa. Mme boitumelo go fa modimo tlotsa ikanesitswe morago ga go itlhophelwa ke palamente. Setlhopha sa setšhaba sa bomme sa kgwele ya dinao sa The Mets se tsweletse ka go itlhokoletsa kgaisano tsa AFCON. Mme yo tsi o ranolang ka puo ya diatla ke ene Patricia Tshobonyane ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketse a buitse semmuso mafaratlhatlha a motlakase kwa masimong a diphiring kwa motseng wa Rasesa kwa kgaolong ya Kgatleng. Tiro e kailwe le sesupo sa maitlamo a puso a go tlhomamisa gore Batswana ba kola motlakase o ikanyegang. Tautona Masisi a re mafaratlhatlha a tla fetla motlakase wa selekanyo sa 132-133 megawatts. Ke ikantse Khumalo wa bega. Mo nakong eno seemo sa phatlalatso ya motlakase mo lefatsheng leno se eme go 81%. Le fa go ntse jalo, metse mengwe mo kgaolong ya Kgatleng e ntse e ikagile ka motlakase go tswa kwa Aforika Borwa, ha mengwe yone e ntse itemogela kgaogo ya motlakase ka mabaka a mafaratlhatlha a kgakala ga mmogo le koketsego ya lethoko la motlakase. Mme jaanong ka mafaratlhatlha a selelo sa banni e tla nna sengwe sa maloba. Ya ka re dirana ro ketsa palo ya Batswana ba ileng gore ba tla ba go keletse motlakase o ikanyegang. Re ntse re a wela mo go wetseng maitlamo a ne ra ntsha. Gaborone le mahelo a kutugileng Gaborone le one nana le go tshabelelwa ke go kgawa ga motlakase le gore ba tla go imelwa. E be go ira dipatlisiso. Dipatlisiso tsena tsone da ira gore go nne le wa sekgwa go bidwang a transmission backbone infrastructure reinforcement project. Ele go sireletsa, go baballa, le go tlhomamisa gore mongwe le mongwe wa kola motlakase o ileng gore wa ikanyega ko Ramotswa, ko Tlokweng, ko Motšhudi. Ka maiteko a go netefatsa gore metse ka bontsi e gokelwa motlakase, Tautona o senotse ha puso e tsere tshwetso ya gore motlakase o gokelwe ntle le dituelo dipe mo malapeng go simolola ka kgwedi ya Moranang e rogwa. Re tsere tshwetso e nngwe gape a ke re ne go ntse go duelwa ka 5,000 go gokelwa ka 5,000 a ke re la itse e be re e hokotsa go gokelwa ka 2,500 a ke re la itse gompieko kare ke ipoeletsa re hukuditse go gokelwa ka 0 pula noto. The need for the upgrade was identified through a long-term systems planning process which recommended installation of the 132 kV line and a bulk supply substation to meet the power demand in the Kgatleng district. In addition to addressing the network capacity constraints in the Kgatleng district, the project also enabled connection of the river villages to our national grid. BPC, board chairperson, your board management le staff, betso tswelela njalo gore a letsana le re le lenelang le dirise sentle. Go le gantsi kana ya nna go BPC nna tsheletse madi hela mme ka ra ga e dire sentle. Betso go na le bothata bo re tswang go bone kgakala bo e leng gore ba akanya jaanong. Baeteledipele ba kgaolo e ba ne ba amogela mafaratlhatlha a ka Bobedi. Se ke se itumelang segolo tota hela ka tiro e ke gore ditlhabololo dingwe tse e leng gore di etla mo kgaolong e tse e leng gore di tlo tlhoka motlakase segolo jang di tla kgona gore e re ga di diragadiwa e be di diragadiwa ka bonolo. Mo Kgatleng mo re ntse re na le tshwenyego la gore ke motlakase o kgaoga yana. Difounu tsa rona di tlabe di ikhwitsa go amogela melaetsa e tswang go ba BPC ba re le re itshwarele sa ntse re tokagatsa. Go tlhalositswe ha mafaratlhatlha a ta imolola metse e tshwana ya Mabalane, Sikwane, Ramonokana le Malolwane thaelo ya motlakase e ntseng e itemogela gangwe le gape. Monica Tshwaela, Botswana Television.
Re tswelele tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketse a eteletse palamente go isa molaetsa wa kgomotso kwa ofising ya boemedi jwa lefatshe la Namibia. Se se tla jaana morago ga go tlhokagala ga tautona wa lefatshe leo Dr. Hage Godfried Geingob yo tlhokafetseng kgwedi eno e le malatsi a 4. Puso e supile fa lesola ga tautona Geingob e le tatlhegelo e kgolo mo lefatsheng la Botswana jaaka mafatshe o Mabedi a tsalanye thata ebile a dirisana mo mehameng e farologaneng. Tautona Masisi o solofetse go ya go tsena merapelo ka matlhatso le phitlho ka letsatsi la tshipi kwa Windhoek, Namibia. Tirisanyo tsa Botswana le Namibia di tla tswela di nonogile jaaka di nonogile. Lo a gakologelwa gore maloba re ne re ile go ribolola botautona ba ne ba ile go ribolola go tsamaya ka omang mo mahatsheng o Mabedi. Ke selo se se tona mme re eletsa gore tse dingwe tse dintle ditle jaaka re itse re gona le thulaganyo ya gore go irwe tsela ya terena e tsamaya gare ga mahatse o Mabedi. Ke ditoro tse ne President Geingob le tsone ke ditoro tse di tla di tshegetsang re le hatse la Botswana gore tseo tse na di lora ka mahatse o Mabedi di diragale. Ke ne le tsala e gaugi thata le tautona wa rona Masisi. E ne le tsala tse go tlogote they were bosom friends ka sekgowa. Gongwe le gongwe ne ba tsamaya mmogo teng ne ka seke ba bue ko ba iseke ba nne mmogo ba bo ba re leleke. Re be re ipotse re le bodiredi gore yana ra go itse yang gore batsadi ba rona ba ne ba bua eng. Mme seo ne se supa gore ba ne ba tsalane thata ne ba gakololana. Yaanong ke ka akanyegela gore tautona Masisi o utlwalega jang ka gore mogolowe yo ne ile gore nako le nako ba buisana ba gakololana o tsamaile tota motho o latlhegetseng thata mo Botswana ke tautona rona re tla go ema tautona nokeng. Santse re na le tautona me tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o letsa fetogile go nna mongwe wa bangwe ba ntlha go leba setshwantsho se se supang lefatshe la Botswana jaaka boremelolo jwa tse dintle tse di tsabakelang e le setshwantsho jalo se se rulagantsweng ke ba Penresa ba tshwaragane le ba CNBC se se bidiwang Botswana the Diamond of Africa. Botswana temane ya kgaolo ya Afrika. Tautona Masisi ke mongwe wa baanelwa bagolo mo setshwantshong seo ka go tlhalosa ditso le ditoro tsa Batswana ka isago ya lone. Mo setshwantshong se baanelwa ba bangwe e le matona a puso le baeteledipele ba mahama o ikemetseng ka nosi. Setshwantsho se fa dikitso ka loeto la lefatshe la Botswana mo go tsa selegae, tsholelo le seemo sa thitibalo. Mme boitumelo go fa modimo yo e le mo palamente yo mofsa yo itlhophetsweng ke palamente o ikanisitswe jalo ke motsamaisa dipuisano tsa palamente ko palamenteng tshokologong eno. Go ikanisiwa ga gagwe go tla morago ga ditlhopho tsa poeletso tsa mo palamente yo itlhophetsweng tsa maabane. Kgato e tsamaisana le tsetlana ya Masome a 5 le bo fera Bobedi ya molao motheo wa lefatshe la Botswana. Do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Botswana, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Botswana as by law established. So help me God. Re tswelela le reng kgota kgolo ya ditsheko e tlotse letleletse mmereki wa lekalana la tseo di tlholola DIS o teng motlama. Mmereki wa sesola sa Botswana Tebogo Nthate ga mmogo le mmereki wa sepodisi sa Botswana thata ya one ga se fele go nama ba emetse tsheko ba le kwa ntle ga kgolegelo. Boraro jo bo lebisitswe molato wa go kgothosa. O nkutlwile Thamage wa bega. Modiri wa lekalana la tseo di tlholo la DIS o teng motlama wa dingwaga di le 36, modiri wa sesole sa Botswana Tebogo Nthate wa dingwaga di le 37 ga mmogo le Thataone ga Sefele wa dingwaga di le 34 yo berekang e le podisi ba letleletswe go emela tsheko ya bone ko ntle ga kgolegelo ka go tlamela go duela madi a ka 2500 pula mongwe le mongwe wa bone le go tsisa basupi ba le bone ba tla itlamang ka go duela madi a ka 1000 pula mongwe le mongwe wa bone. Moatlhodi Motswagole o ntshitse taolo gape ya gore ba sekiswa ba ipege gape fa pele ga mapodisi a naledi la botlhano a bofelo wa kgwedi nngwe le nngwe magareng ga nako ya 7:30 le 4:30.
Go ya ka dipampiri tsa tsheko e na re kgwedi eno e le malatsi a 7 basekisiwa ka boraro ba ne ba kgothosa Zororai Dube mogala wa letheka o lopileng 4,000 pula le mogala o mongwe wa letheka o lopileng 2,600 pula le go mo tseela madi a kana ka 2,700 pula. Tshwetso ya ga moatlhodi e tla moraga gore ba bosekisi ba bolelele lekgotla fa ba se kgatlhanong le gore basekisiwa ba letele tsheko ko ntle ga kgolegelo. Mmueledi wa basekisiwa Sesupo Masaka o boletse lekgotla fa a dumana le gore basekisiwa ba fiwe ditelo tsa gore ba seka ba kgoreletsa ditlhomiso le gore ba seka ba letlelwa go tswa ko ba berekelang teng ko ntle ga tetla ya ga Ramasole wa Botswana le mo kamela lekana la DIS. Moragonyana fela basekisiwa ba sena go fiwa tetla ke moatlhodi go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo bona ba itshupa gape fa pele ga mmakaseterata yo mogolwane wa kgotladitsheko extension 2 kamogelo Mmesi go fiwa malatsi a mašwa a tsheko. Mmakaseterata yo neng a kgamaletse gore basekisiwa ba ne ba ile go kopa tetla ko kgotleng kgolo ya ditsheko o ne a laola gore ba busediwe mo kgolegelong mme ba tle gape fa pele ga lekgotla kgwedi e tlang e le malatsi a le 7. O nkutlwile Thamage, BTV News, Gaborone. Mogolwane wa tontsha matlhoko a leruo re kibitse lepe motsele a re go botlhokwa gore lephata la tontsha matlhoko a leruo a rutuntshe le go neela barui maele a ba ka dirisang go thibela bolwetse jwa Tlhakole molomo. A re e re ka ebile bolwetse jo bo tlhagogile kwa lefatsheng la Aforika Borwa barui ba tshwanetse ba tsibogela metsamao ya leruo go laola jalo kanamo ya bolwetse jo. Pel Phuduhudu Kapego. Mohama wa tuo ya dikgomo ke nngwe ya mehama e nang le seabe se se bonalang mo go godiseng itsholelo ya lefatshe leno ka ebile le tswa kgakala le rekisetsa mafatshe a Europa nama. Go botlhokwa gore bolwetse jwa Tlhakole molomo bo thibelwe mo lefatsheng leno ka ditlamorago tsa jone di ka kgoreletsa thekiso e. Betso dikgwetho di teng mo mahatsheng gape tse di tshwanang tsa botiriso a melemo re tshwanetse ra tsa boikarabelo ja go itse gore re le barui ha re ruile ha re kentile re tshwanela ke gore re bo re lebeletse gore re alaga ka molemo o letelesegang o letwang ke ba bomra. Go tlhokomela leruo mo bolwetseng go ka godisa boleng jwa nama le dijo tse di dirilweng ka yone. Kana gore lo lemoge ba ga itse gore ga o bua ka tsone dio tsentseng ke di balololatse ke karolo e tona ya dijo. Ha go sena nama e re neelang dikotla mebele ya rona e palelwa ke go itirela madi ona tsamang a mahibidua a thokana le nama. Jaanong ha re ka nna re sena nama e pehela mo go rona e re nang nayo ka ebile le dithapi ga rena tsone mo kgaolong ye di bonwa go sele re ba ga mang. Barui le baeteledipele ba metse ya kgaolo eno ya morolong ba re ba ithutile go le gontsi mo thutopuisanong e. Re ntse yana re rute balemi ka rona ka bo diphatsa tja bolwetse jo ha ka re bontse yana jwa tsena mo kgaolong ya rona jaaka re itse gore yone kgaolo e ke yone BMC le mo go yone mme kana ha bo ka utlwala bo le teng BMC ka rentse yana ya tswala e sa tswaleng mbaraka o re nang le one wa EU kana le one ga ka wa tlhola go reka dikgomo ka diparasi kana ka ditlhotlhwa tse di botoka tseo di dirisang gampieno jaana. A re tshwareng dikgomo re dintshang go bodla re mme bila gape ra itse gore go setse go emisitswe motsamao wa dikgomo mo kgaolong ya rona ya Pitsane yaanong bangwe a tle re ba gakola re ba raranyaga go kwadisiwe dikgomo e be nna o ka tloga re gongwe ka nngwe tsela ra ba kgokgontsha mme re leka go ba lebisa gore kana ha bolwetse bo ka tsena ka go rona ka kwano re tla bo re nyeletse. Go tlhalosiwa fa bolwetse jo bo ka photlhamisa itsholelo ya lefatshe fa kanamo ya jone e ka se laolwe. Pel Phuduhudu, BTV News. Mokamedi wa banka ya Botswana Re Cornelius Dikop a re itsholelo ya lefatshe leno e solofetse go gola ka selo sa 4.2%
ka 4.2% mo ngwageng ono wa 2024 fa go tshwantshanngwa le 3.2% wa ngwaga o fetileng wa 2023 a re mananeo a puso a go rudisa itsholelo a tshwana le Transitional National Development Plan ke mangwe a botlhokwa mo go emeng nokeng tlhabologo ya itsholelo. Redikopo o buile se jaaka banka ya Botswana e ne e rola pego ya yone ya madi ya ngwaga wa 2024 pego ka botlalo ka Nkutlule Thamaga. Redikopo a re tshekatsheko ya bone e supile fa mehama e farologaneng ya akaretsa ya kanamiso ya motlakase le metsi lwa madi gareng ga e mengwe e ne le seabe se bonala mo kgolong ya itsholelo mo ngwageng ono. Le fa go ntse jalo mohama wa moepo o e leng nngwe ya ditsholo ya lefatshe leno e ikaegileng ka one go tlhalosiwa o sa dira sentle mo ngwageng o fetileng ka jalo seabe sa one se ne se le kwa tlase fela thata fa go tshwantshangwa le dingwaga tse di fetileng. The domestic economy is estimated to have expanded by 3.2% in 2023, revised downwards from the earlier projection of 3.8% due to mining production, the reduction in mining production and sales. Domestic inflation fell an average 5.2% in 2023. The inflation profile in 2023 was against the background of subdued demand and reduction in domestic fuel prices, amongst others. Demand conditions, and as indicated by below potential economic activity, were modest and non-inflationary. O tlhalositse fa kgolo ya itsholelo ya mafatshe e tla tswelela e itshetletse mo go 3.1% mo ngwageng ono fela jaaka e ne e ntse ngwaga o fetileng. Global economic prospects in 2024. Now, looking ahead to prospective economic developments in 2024, global economic growth is expected to remain subdued at 3.1% in 2024, unchanged from 2023, against the backdrop of continued challenging prospects faced by advanced economies. Therefore, the domestic financial system remains robust, resilient, safe, sound, and unconstrained in providing, innovating, and growing the range of financial services to support the economy, and that it is well supported by good macroeconomic policies and regulatory frameworks. Pego e ne e tsenwe ke bagolwane ba puso ka go farologana mme kwa bofelong mookamedi wa banka ya Botswana o ne a rolela tona wa madi mme Peggy Serame buka ya pego ya madi ya ngwaga wa 2024. O Nkutlule Thamaga, BTV News, Gaborone. Dr. Kiabetso Solomon wa Spotela sa Letsholo Tshebe kwa Mtšhing kwa Maung o kupile makalana a harologaneng go tshwaraganela go fa bana le bogole dithuso a re se ka ba thofaletsa tiro. Dr. Solomon o dirile kopo e ka letsatsi le le neng le rulagantswe ke Tshedilong Stimulation Center ka maikelelo a go fa bana le bogole sebaka sa go tla go kopana le makalana a farologaneng gore ba tle ba bone dithuso sa gautshwanyane. Maranyane Samakata wa Bega. Go le gantsi bana le bogole ba retelelwa ke go fitlhela ditlamelo ka mabaka a farologaneng. Ngaka Solomon a re fa bana le bogole ba ka itse makalana a maleba go thusa makalana le ona itshwaraganya bana le bogole ba ka bona dithuso ka bonako mme ebile gape ba kgona le go lwantsha kgokgontsho ya bong ga mmogo le kanamo ya mogare wa HIV. This cycle of support also improves the quality of service rendered to people with disabilities. And in the end, HIV and NCDs can be prevented amongst people with disabilities. Issues of negligence, stigma, and discrimination, defaulting of HIV medication, prevention of HIV and NCDs, and promoting of rights of people with disability can only continue to improve with proper collaboration and continued support between stakeholders and service providers. Dira tsone ditirelo tsa rona re le ka gone go rutuntsha batho ka ditshwanelo tsa bone le gone gore a ba ka itshola yang gore ba ka itlhokomela yang mo gone gore ditshwanelo tsa bone di se ke di gatakiwa le dikgato tse e le gore ba ka di tsaya ga e le gore ba mo seemo sone seo. Makalana a rotloediwa go rotloetsa bana le bogole ka ditshwanelo tsa bone selo se se bonwang se ka rotloetsa gore ba ikamogele le go tshela botshelo ka letlotlo fela jaaka mongwe le mongwe.
Studies have shown that some people with disabilities still have self-acceptance issues. Thus, the importance of capacitation on human rights cannot be overemphasized. Janu, harle bana ni bogole, re batho, jaaka batho, mongwe le mongwe yo itekanetse. Go na le gore ha motho a tsena mo ofising, a ba inama, o sa bone thuso. Bana le bogole ba ne ba na le sebaka sa go itlhatlhobela malwetse a sa tshelwaneng le gone go ikwadisetsa ditlamelo tse di farologaneng tse ba ka di bonang mo makalaneng ka go farologana. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Mewetso haile gona o tsuban se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television tsana kwa Bosupa mo tsatsing la labone fa re tswelela ba bereki bangwe ba moepo wa kopore ba Mangato Concessions Limited BCL kwa se phikwe ba tinkgetse go busetsa mo seemong selekanyo sa metsi kwa tlase ga lefatshe se go bolelwa e le tsela ya go emisa go roma ga lefatshe mo go diragalang mo mafelong mangwe a toropo eo ya Phikwe. Toromo e ya lefatshe e sala isimologangwa go fitileng ka kgwedi ya Sedimonthole mme go dumelwa e bakiwa ke go tlala ga metsi mo metsweding e ka fa tlase ga lefatshe. Mamosisiska wa bega Dingwaga toropo e ya Phikwe e ikagile ka mohama le dikhumo tsa moepo wa BCL go fitlhela o tswala kwa ngwaga wa 2016. Le fa go ntse jalo bošeng toropo e itemogetse go roroma ga lefatshe kgapetsa mo go tsisang letshogo mo banneng ba Phikwe. Maine kana go fladiwa ga maine le phata la governmente ministry wa moepo kgothatso le metsi o bo kopana le ba Botswana Geoscience le Department of Mines go leka go engage Botswana Geoscience go leka go batisisa go bona gore seemo se ka tswa se ba kwa keng. Re mo thulaganyong gone yana re bereka le ba Botswana Geoscience go leka go batisisa ba na le instrument tse ba di tsentse mo moepong tse dingwe di kotase ka go southeast tse dingwe di go surface mo mahelong a harologaneng e le gone go leka gore di ba thusa go monitora seemo bona gore medumo e ka tswaetswa kae le bokete jo bokae. Mo gare ga letshogole tsholofelo ya go hema seemo se ya bonala babereki bangwe ba moepo ba boetse mo koting go leka go hokotsa metsi a setseng a hitile selekanyo ebile a tswela le mo metsweding ka fa tlase ga lefatshe. Go ba maruo wa metsi na setsa a tetse mo le gore go ra gore da tswa ene pheo e simole e tshikinyalo mme re le mo le nya ka ba mo re ba simetse go pompa re tswa go ipanna dipompo tseo le bokete jo dipompang ka jone ano re tsa go ra khotswala re tsa gore seemo sta ya kotase ga ba bua nne ba re a tla be a le go 8:30 ga ke sa go se 8:30 mme gore ba re ke tsone selo se leng gore ba tlo ba le ka go akgamela gone go gore ba pompe yana goromente tota ga nna hela goromente o tabogile le ena go bona gore makalana a gagwe ba dira se se tshwanetse. Setlhopha se bereka ka thata go hokotsa metsi a ka go a isa kwa matamong a tshwanetseng. Ka ha Phikwe Central kana 3 shaft re tsentse dipompo di a pompa metsi a boela ko morago ko Southeast Extension shaft le gona re tsentse dipompo but e le temporary solution. Both shafts ra pompa Southeast and 3 shaft ra pompa but Dumaro mo bikeng e tang ta gore khonna go installa the permanent pumps ko Southeast Extension. Mo nakong eno metsi a setse a boetse kwa tlase mme le go roromagala gatse go hokotsegile ga go tshwantshangwa le pele. Maikalelo ke go tswelela bantsha metsi ao metsholofelo ke go tla ka lenaneo la senna la ruri le le laolang seemo le tsentswe mo lenaneong la go tswala moepo o. Mamosisiska, BTV News, Phikwe. Le phata la kaboditsa la tlokweng le makalana a harologaneng a lebagane le tsa ditsa tlhabololo dikago ba kadimiso madi le ba dibanka mmogo le bone banni ba ko ba ne ba kopane go ruta le go lemosa setšhaba gore lefatshe ke letlotlo mmogo le go abelana le bone methale e harologaneng ya go tlhabolola le go somarela lefatshe. Re filwe Motube ka pego.
godimo ga mo kgosi Gaborone o kgadile a sa tswe mathe ka mokgwa wa go ikamoga tshwanelo ya go nna le setsha ke sone se go tlhamilweng mananeo a tshwana le a ka ruta batswana metlhale ya khumo e sa amaneng le thekiso ya lefatshe se se tla morago ga gore go lemogo ya fa 70% ya batswana e le baikopedi go tsweng kwa ntle ga tlokweng se se raya gore 60% e tla abelwa batlokwa fa 40% e tla abelwa ba iseng batlokwa mo tsamaisong ya 60% 40% batlokwa ba le 700 ba hilwe lehatshe ka tsamaiso yone mme mo makgolong a supa a re bolelwang ka ona ba le 118 lesome le metso ya robedi ba setse ba hitisitse lehatshe la bona magareng ga April 2022 le February 2024 118 plots gone jang se ke sone se neng ke se kere ga re dira maiteko a go sireletsa beng gae bone beng gae ke bone ba ikamogang se go tweng ba sikaleditswe mo go sone mo palamente wa kgaolo ya tlokweng tona thulaganyo segokgo o gateletse botlhokwa jwa go nna le lefatshe ka se se ira gore motho a nne le sebaka sa go bona ditlhabololo selo se se tona se re ka se dirang ebile le puso gape ke go rotloetsa thuto ke go tsenya thuto mo bathong ka gore lehatshe le raya eng mo go bone le raya eng ka isago ya bone le raya eng mo baneng ba bone gore ba tle ba kgone gore ba le dirisa ba le somarela ebile ba itse gore ke lone la gang bokamoso jwa bona re le batho ba land board ne re na le pitso gompieko e ne re bitsa re land investment pitso e re neng re laleditse batswana ba botlhe ka kakaretso re batla gore re nnile le matshwenyo a gore re itemogetse gore banana thata golo ga re sane go ba fa diploto ba di rekisa ano ke sengwe se ne re ebile gore re dire le thuto mo bananeng le thuto mo batswaneng gore tota ba tshwanetse gore ba somarele lehatshe letsatsi le ne le ireletse go neelana dikitso magareng ga morafe ga mmogo le go rotloetsa batswana go tsaya karolo mo kgodisong ya itsholelo ya lefatshe re filwe Motube Botswana Television Tlokweng ka nyengwe ke reng go ngwega le go tshaba sekolo go kaiwa fa ile gone go isa maduo kwa tlase mo dikolong dingwe kwa ga Mabedi kwa Serowe mogokgo wa sekolo se se botana sa Sehuno Medlady Serakodu a re bangwe ba ithuti ke bo matshaba sekolo mo ebileng ba feletsang ba nyelela ruri ba sa boele kwa dikolong gotlhelele Love Mo Maruo wa bega lephata la thuto mo Serowe le okametse dikolo tse di potana tsa primary di le 31 tsa junior di le 12 le se segolo sa senior se le sengwe sa Swaneng dikolo tse di mo Serowe fa tse dingwe di le mo metseng e mabapi kwa sekolong se se potana mo motseng wa Sehunong mogokgo wa sone a re go ngwega le go tshaba sekolo ke selo modiro ka ko ka jana ba tshwaragane le bothata jwa go bata bana ba bangwegang mo sekolong ba boela merakeng mme ebile ba bo ba sa boele sekolong gothelele maloba yana ana last week yana ke ne ke sianne ke utlwaletse ba le 7 ba le ko pele ko motseng wa Mabugo ba le bararona ba le ko motseng wa Motshagale Tau ke heletse ke a go ba tsa ba tshwere ka go kgweteng yana ke sone se mo seleng gore rena le sone se leng gore se re bolela maduo ba gaetso le ha go ntse jalo go na le dingwe tsa dikolo tse tsone di tsweletseng sente ka go iteka ebile ba dira ka nata go thabolola maduo a bone dikolo tse di akaretsa tsa Grace Khari se sone ebile mogokgo wa sone a ithumang tiro ya go ruta bana le Sakhalemang Junior Secondary School tse tsote maduo a tsone a tokagetseng hela thata re kgona maduo a gape ka interregional networking re kgona go kopa dipampiri ko bo St Mary's ko bo Mahalape sub-region ko bo North East kae gore bana ba rona ba nne le practice from different areas thata ha o lebella di practical subjects di na le gore di re thuse mo go tsholetseng maduo so higher third term re bitsa batsadi bothe ba the form 2s re ta go bua ka di practical subject and how to prepare
le gore motsadi a itse gore ha ngwana ke a dira DNT project a e dirang ke efe. Mogolwane wa thuto Rre Gaobotse Mokomane a re ba simoloditse lenaneo le le bidiwa Maduo Pitso le ka lone ba lekang go thabolola thuto ka jaana maduo a sa kgotsogatse gotlhelele. The ministry management regionally took a decision to mount a Maduo Pitso, which was a multi-sectoral, a multi-stakeholder approach towards unraveling bothata ja underperformance mo dikoleng tsa rona. I must indicate that it was quite a success because re ne rata ka resolutions tse re dumelang gore ha re di sala morago di ka kgona gore ntshetsa maduo. Mo nakong eno go tlhalosiwa ga dikolo tse di botana bogolo jang tse di mo metseng e mabapi a le serowe e leng tsone di sa direng sentle. Baeteledipele ba dikolo ka go harologana mo serowe ba kopile makgotla a tshwana a dikereke, dikgosi ga mmogo le a PTA go netefatsa gore ba inaakanya le go tshwaela thuto ya bana ba bone gore maduo a tokagale ngwaga le ngwaga. Love Mo Mario, Botswana Television, Serowe. Tiriso ya teme e thusa go somarela kitso le ngwao ka tsela e hapegileng ka jalo go nyelela ga yone go kana le ditlamorago tse di sa eletsegeng mo dikokomaneng tse di tlang. Se se buile ke tona wa Banana Bong metshameko le ngwao Re Tumiso Rakgare fa go ipelela letsatsi le mafatshefatshe la diteme le le neng le tshwaretswe kwa motseng wa Sebina kwa Bokone. Abigail Mandorobo Kapego. Teme ka ile fa ile mpho e motho a tsholang ka yone mme ebile e le sekao sa ngwao se se botlhokwa. Letsatsi le la go ipela ka teme le simolotswe go ipelelwa mo lefatsheng leno ka ngwaga wa 2008 e le tsela ya go lemoga diteme tse di farologaneng tse di buiwa mo dikgalong lefatshe leno ka bophara. Bona ga betso setlhogo sa rona ke ipela ka teme ya me e le ka puo ya rona ya Setswana. Mme ka puo ya Sekgowa ra re my language, my pride. Setlhogo se re tlama re le Batswana ebile se re kgothatsa gone go lemoga gore re na le diteme ka go harologana mme diteme tse re tshwanetse re itse gore di humile ke khumo e seng kana ka sepe e le gore e tswa kwa modimong. This is not enough. Akutime mo di television tse Botswana o bene nako ya kunona go lebele ka isarwa ne nako na go lebele ka ikalanga nditho tse ga thama uti batho ba swi kumbula ku the dombu. Yes, we are being recognized as a tribe kana tele lodzi. Lekalana la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO le ka ile fa dipatiso di supa fa go le botlhokwa gore bana ba rutwe ka teme ya ko ba tswang teng go thusa mo thutong. Ongeno batho ba le masome a mane mo lekgolong ka sekgwa ga 40% lefatshe ka bophara ba kgona go akola thuto ya teme ya ga mma bone mme ba e bua ebile ba e tlhaloganya go feta. Se se amahela thata kgatlhego mo thutong. Diteme ka go farologana nne tsa buiwa. Tao iye kwa tu itware iye chikwa tao ngumago. Chinu damoka. Chimo ite chikwa chinu damoku ya kwa nae sherema. Yitisani bonani. Linjani liapila. Tso ya go fetola thuto go tswa ka modimo ka go rutetsa tiriso ya teme ya ko ga bana ba tlholegang teng mme ebile mo nakong eno diteme di le 11 setse di dirisiwa mo dikolong. Abigail Madorobo, BTV News, Sebina. Ra di konatela me pego ya re go bereka ka dithopa ga banana go le jwa e le tselangwe ya go ntsha maduo ja ka ba dire dithoto kgotsa dijo ka dipalopalo e le ja ka lefatshe leno le ka go fokotsa theko ya dithoto kwa mafatsheng a sele se se builwe ke mogolwane wa lephata la bong metshameko le ngwao kwa kgaolong ya Francistown Tiny gontse lephata le ne le rulagantse leeto la go lekola lefelo la MySec Multipurpose Hub le moletlo wa dialogane mo dithutong tsa kgwebo o neng o tsenwe gape ke tona wa lephata le Re Tumiso Rakgare Faith Ditete wa bega.
Kgolo ya itsholelo go kaiwa e ikaegile ka banana mme go tlhokagala gore lehatshe le tekane thale ya go ngoka banana go itepatepanya le go nna le seabe mo itsholelong ya lehatshe. Lehelo le ke nngwe ya tsela ya go phutha banana mme ba ntshe se se tlhokagalang go tsosa itsholelo. Ha re bua ka youth dividend re raya gone gore ha re ka kgona go bona banana ba le bantsi ba tshwere ka matsogo go na le se ba se dirang, itsholelo ya hetoga, itsholelo e hetogela ko bontleng ka gore a tabogisiwa ke bone ba ba santseng ba na le moko gore ga isa gore mme banana ba hiwe ditamelo le ditiro tse di tokagetseng ke gore go bo gona le go gongwe ko ba ka berekelang teng mme ra nna mono mongwe hela re le toropo ya Francistown gore ke go neha ra bitsa lehelo le reking the hub where the improved programs and services will be ushered to the people of Francistown in order that matshelo a batho a te a tokagale. Go hetola megopolo go tajana e le tsela ya go leka go sutisa lehatshe leno mo itsholelong ye hagare go ya go e kwa godimo go beilwe pele go iphethela dijo le mebereko. It is commendable gore ba phethagane ha today. I ka re itse gore the vegetables re di tsa hela from outside. But we've changed that. We are changing that. We produce potatoes. Wheneha, it's a good hakan. Labana le tshotsa time and engineer. Time na se phatsi mai hela yelo gore e bua mo mmu. Time re tshotsa le rona. Time ke yona tlhaloganye mo go rona yelo gore tshotse gore re hetole, me re hetolele go botoke. Nngwe ena ra ijumala le BITC le leya. Ra re are emeng ka consortiums. Companies. Why the companies? Rather, we want to develop capacity for economic inclusion of the marginalized. Again, we want to develop capacity and platform for mass production. How can mass production? We also want to eliminate inferiority complex among the young people. When we have done this, we believe that we can reduce the import bill. Banana ba baneng ba loga mo dithutong tsa go tsamaisa kgwebo ba kgotaditswe go amogela dikgwetho tse di nnang di le teng mo kgwebong nngwe le nngwe ba rotloediwa go tia moko le go itshokela phenyo. Faithy DTT BTV News Francistown. Wetso pego ya ga Faith Ditete e ne re tlisa mo khutlwaneng sa tsa metshameko jaaka re kgabaganya mme kgaitsedi yake Ntebogang Sebetlela o gone fa kgaitsedi yaka kgaitsedi motho o teng wa tsoga marapo tjone o mogote ya kitsura le nwa metsi le gakolla le bana le bonkuku ko gae le ba re ba ratang jalo gore ba nwe metsi go bollo go tlhokagala metsi a mantsi kana gona batho ba sa rateng metsi o tlhokagala metsi a mantsi o ipotsa re go taya gona batho ba ba ipatlalang khouku ena ba sa rata go nwa metsi kana o raya go thapa ka metsi ke raya gotlhe Botswana tsotlhe ka mogala ka dikgang tsa metshameko sa Botswana Tonight ke bidiwa Tebogang Sebetlela mo motshamekong wa botsalano o rulaganyeditsweng letsatsi la kamoso setlhopha sa kgwele ya dinao sa bomme the Mess ba tla thulana le Belarus le bontlhabongwe jwa ikatiso ya bone e tsweletseng kwa toropong ya Ntalja kwa Taking setlhopha se tseneletse ikatiso ko lefatsheng leo go diano Masome le Bobedi mo go la gompieno ba sa tswa go wetsa ikatiso ya bone ya letsatsi la boraro ka tetelelano e mo go yone mokatisi Alex Maleta le setlhopha sa gagwe ba tlhalositseng fa ba dumela ba eme sentle go phadisana le lefatshe leo le ntswa ba sa itse tshameko ya bone motshameko o ke mongwe ya meraro e rulagantsweng ele bontlhabongwe jwa kampa ya bone kwa Taking e ba e dirisang go ipankanyetsa kgaisano ya WAFCON. Match day -1, obviously we're just working on our game approach in terms of how we want to play tomorrow, how we want to attack, how we want to defend.
and the moments of transitions and the set piece actions, which are also very key to the game. In terms of player availability, everyone is available for selection. We don't have any major injuries, just slight knocks, light knocks, and everyone trained with the team today, and everyone is available for selection tomorrow. And we are looking forward to the game, and we want to measure in terms of progress, in terms of how we want to play, how far we have made progress. And we have a good feeling about the training session that we had here since arriving here. We are very specific in terms of our approach in training, in terms of how we want to play our game model, and we are looking forward to the game. I think we've prepared well in the 3 days that we've been here, and like banyana ba react ka teng, my teammates more training, it shows like they're ready, and the weather it's not that different from Kore Tswanteng ko lapeng, and we're expecting positive results tomorrow on our first game. Harizo riota ntse yang harisi re tshameke le bone, so ke tsa gore ha ke lebile di preparation tsa rona tse re nele le tsone le di player tsa me ka kwano re super re really ready go ka tshameka le bone. Ke tsa gore ka moso rothela ba re mo campaign re tsologetse maduo a positive. Mo motshameko wa Liga ya Botswana Premier o tshamekilwe maabane kwa National Stadium, security systems ba tlhatlogetse kwa maemong a bone molokong ba sana go nota Matebele FC ka no e lengwe go lefela. Tlamelo Montshusi. Dalang Boys ba semotse go boltsa ditlhaselo mo motsotsong wa bone ka motshameka gare wa bone Tawana Mbakile fela maiteko ao a se ka tswa maduo. Ditlhopha ka Bobedi tsa lekana mashetla fela ga se ke ga nna le nkwe tswang le mina. Ya re mo motsotsong wa Masome a mararo motshameka pele wa Dalang Boys Raymond Wetshoteng yo dingwaga tse 17 a neela security systems no ya keta pele e nileng yone fela mo karolong ya ntlha. Go tsweng kwa boikhutsong Kukantsu ba tla ba shenne meno ba tshameka pele ba bone ke mo reng ba tisane le bonno mosea gareng ga ba bangwe ba tlhodumela le morago la systems kgapetsa fela ga se ke ga nna le nkwe e peetswang le mina motshameko o fela ka phenyo e ya nno e lengwe ya systems. We tried to have gradual build-ups from the back, which we did very well. We combined the through midfield, going wide and putting a lot of crosses inside the box. But today we were badly let down by poor finishing in front of goal. What is encouraging from this fixture is that we are creating chances. We created a lot of chances. What we need to do is just to convert our chances. We will try and help the young players to be composed in front of goals, to also to take responsibilities. If you look, there are players who were one-on-one with the goalkeeper, but instead of finishing, they want to dribble, they want to pass the responsibility. We really need to work on that. Then if we can start taking responsibility, taking shots at goals, we'll score goals. I think during the week, our main concern was to try and psych the boys to believe more because we had 3 games in a row lose. So we had to dig it deep, and it didn't matter the result. All what we wanted to do is to just take it over the line. We wanted 3 points more than anything to try and boost the players to come back and be themselves. And I hope that this victory, it will ignite them to come back and start believing on themselves that they can do more. Maduo ao a tlhatlhosetsa the Dalang Boys ko maemong a bone mo lokong ka dintlha di le 25 morago ga metshameko e le 16 fa Matebele bone ba wetse ko maemong a Bosupa go tsweng go a bone ka dintlha di le 22. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Entse le mo metshamekong ya Botswana Premier League ya maabane ditlhopha tsa VTM le BTV 11 di tshamekile maleka a lefela setlhopha kwa lebaneng la VTM mo karolong ya ntlha ya motshameko setlhopha sa BTV 11 se ne sena le letsogana le le kwa godimo se etela kwa dikoteng tsa VTM kgapetsa Mbonisi Nkube a dira maiteko a go nosa fela ga re tala go fitlha Bobedi jo bo ya go ikhutsa bo sa tsikinya letloa karolo ya Bobedi ya bo e laolwa ke VTM Sizo Mnyeni a lwa ka tsotlhe go bona no melene a retelelwa mogwang wa ya
Borwa ditlhopha dingangane ka lefela maleka ao a Bosupa a banna ba ga Louis Setswane a ba tlogela mo maemong a borataro ka dintlha di le Masome a Mabedi le Bobedi fa Bafana ba Dijabane ba le mo maemong a lesome le bongwe ka dintlha di le lesome le bosupa morago ga maleka ao a botlhano. We played accordingly first half. I feel honestly, truly speaking, could have scored 2 or 3 or 4 goals. But because we missed, we always miss, and we are missing again. If when you do even the thinking it's not working. I mean, you look at the chances in first half, or second half, can ultimately will crack Komara. And that was what was coming to the players defensively. One chance they score, we are in trouble. So I want to buy Samika stable like they did in the first half. This is our problem. Physically, they were better than us, and that's why we lost it out. But in the after half time, we told them to say no body contacts, but still more, we kept on doing body contacts, and that's when we happened to lose it from there. They had their own chances, and also we had our own chances. We couldn't bury them. But I feel we, looking at the squad that they have, and our squad, they had a better squad, and the 0-0 draw is a bonus to us. Jano Fardigarela, la Botswana Swimming Sports Association BSSA, le simolotse kgaisano National Swimming Championship e dirisiwang go tlhopha sa setšhaba ka se sebaka kgaisano eo e tsweletse kwa Madikolo go tsaya ka tlhamallo kwa lefelong leo la ditiragalo a re kgabaganyetse kwa go Karabo Bosena gore baya mo dinakong. Tetake go leboga jalo Ntebo jaaka setso tlhalosere mo University of Botswana mo eleng gore ba lekgotla la Botswana Swimming Sport Association ba tshware jalo the 18th of finals o ka itsalo gore ke di national finals tse eleng gore ba di dirisa jalo gore ba swimi kana ba thumi ba eleng gore ba teng gwanega ba iponne phatha ka ko Paris 2024 ele metshameko ya di Olympics mteke tsa sebaka se ke dimetse ke amogela jalo moeteledipele wa lekgotla la Botswana Swimming Sport Association ke ba jalo ka mme Kgaotsa Matthews le kare day 1 ya lona e tsamaile ka tselentseng jang Merle thata hela day 1 re khotsohetse. We're very happy with the performance ya bana. They're very ready for the competition. Le rona hela ka bona our officials are on top. They are doing their job, so we're very happy with the progress so far. I'm happy with how I performed today, mainly because I got a 15-second PB. I wasn't expecting that. So yeah, it shows all our hard work has showed off. I'm very happy because I PB'd by 2 minutes, and let's hope it continues through the gala. Ke ne ke buisana jalo le bangwe ba eleng gore ba ne ba thuma mo tsatsing la gompeko ba dirile bonte jo bo senkana ka sepe ya ka no ba utlwa ba kgonne go seta jalo new personal best ke tsone tse eleng gore di ne di diragala mo day 1 ya ka ba lekgotla la Botswana Swimming Sport Association ba tshware jalo the 18th national finals se le gore ba di dirisa gore bathumi ba kgone go iponna phatha jalo ka go metshamekong ya di Olympic ka go Paris ta ke ba le go ga Ntebo re tabo re ntse re le ha mo tsatsing la ka moso ka mathatso ga mmogo jalo le Sontaga re neela Batswana ditiragalo go tswe mo University of Botswana swimming pool. Ke leboga Karabo me Motswana tsho ka tsamaela gone ka ko University ya Botswana ga go rotloetsa jalo ba swimi kgotsa ba thumi ba lefatshe leno jaaka ba ipankanyetsa jalo gore bangwe ba bone ba tla ba iphitlhele ba heletse ko di Olympicing me fela ka se se batla ke bisetse ka go kgaitsela ke Benson Putago gore ga kolla tsene di go ga go pele wa re gona le ba swimi ga re tsene dikele tsa dikgwanyana ke tsene crash enya ba thuma le buile gore ba thuma a ke itse ra wena metsi itse go shapa metsi o itse go thuma o dirise le go kolelisa me nna ke a shapa ga ke swimi mo hela o nwa dikopi mo ke hela ke nwa dikopi mme a ke re wa itse gore gape ke go letsa hata mo wa tunka ke ne ke tunka ke be so o bona go mo ga fridge mo go burumanyana mo go so prop ne ke go dira mokoro o nwa dikopi wa itse ko dintwane ke le ga rata go ye ga itsedi ya ke ka tselentseng yalo le metshameko o bona gore metshameko e semeletse mo la tsena Botswana gona le ba thumang le bona ba batla go a di Olympicing mme ke dumela gore ba ta iteka ibile le segole na le bone o e tsware pele re kgaogana re bo gape re tlhodimele ditlhogo tsa phirimaneng ya la bone
magwele a singalongani tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a butse semmuso mafaratata a motlakase kwa motshodi mme boitumelo go fa modimo o tlotsa ikanisitswe morago ga go itlhophelwa ke palamente dikgontshwane tota dinaletsana tsa rona ba e leng setlhopha sa bomme sa the mess sa kgwele ya dinao se tsweletse jalo ka go itlhokoletsa kgaisano ya AFCON kgaisano ya WAFCON ke bomme a se borre mme wetso re tabora ko hetse kwa go batepoloapi go utlwa ka maemo a bosa kgang ke gore go bollo re no metsi mme re skara le bala mono mo tona o reng a re tšhentšheng re fetole maikutlo re fetole dikakanyo megopolo le ka mo re dirang dio ka teng gore Botswana wa rona re mo phaphamise ka ke fatshe leno la rona ke mpho ya modimo ke boswa ja borra rona ka bomadimabe ga rena batepoloapi go bollo a re no metsi la moisa sarapana ga kole galalwa a nne kagiso magwele a singalonganiwe se malopa makulu bugwele kwe swikiri bugwele kwe moyo mapapu kankiri kene cancer ne mamwe ndiwano vanga njifunjinji mu Botswana ngono magwele iyawa tingadzivila ngeku zvitangunudza mbili kulecha tutafojo kutapudza kumwa busukwa kwakapindilila kuja zvejiwa zvakalilizanila atichengeteni mamuko edu nlaetsa oyu no hisigwa nebe napha o tsogile jang go itshidila mmele kana go ikwetlisa ga se dilo tsa bagolo hela kana batsadi le bana ba bannye ba ileng gore ba kgona go hella ba tsene ke malwetse a sa tshelwaneng jaaka mmele o motona ba tshwantse gore ba je dijo tse di hapegileng mme le bone ha nako e ntse e ba letla le bone ba kgona